Poštovana Ivana, braćo i sestre po oružju, danas smo se okupili na ovom velikom mestu da odamo počast Božom otkriće velikom čoveku, rodoljubu, junaku i heroju Albertu Andijevu, ruskom dobrovoljcu. Te vas molim da minutom ćutanja odamo poštu. Slava vam. Hvala vam. Brate naš po oružju, Alberte naš, junače naš, danas smo se okupili pored tvoje večne kuće i uz dužno poštovanje odajemo ti počast jer si istu zaslužio. Mi tvoji saborci, mi srpski ratni veterani iz Vranja, sa jakom željom i voljom da danas budemo sa tobom bar na trenutak. Zadužio si nas puno. Odmah nakon objave rata Srbiji od strane NATO agresora, nedvoumeći se, prevalio si 1000 kilometara od svoje domovine i došao da braniš nas, naš srpski narod i majku Srbiju. Stigao si u Srbiju i stavio se pod komandom naše junačke vojske i pod komandom tvog voljenog komandanta generala Delića. Branio si granicu sa Albanijom, granicu pravoslavlja, branio si našu otadžbinu, kako našu, tako i svoju, jer si bio kako veliki Rus, tako i veliki Srbin i na taj način iskazao veliki patriotizam, rodoljublje, čojstvo i junaštvo. Kao veliki borac u odbrani Srbije i srpskog naroda dao si svu snagu i umeće u borbi protiv daleko nadmoćnijeg neprijatelja. U tim žestokim borbama na Paštriku sa svojim saborcima ste izvršili naredbu generala Delića: nema nazad, nazad je Srbija. Ste velike bitke sa svojim saborcima, kako na samoj granici sa Albanijom, tako i po dubini i tako u jednoj borbi, kao veliki junak za majku Srbiju, si dao svoje oko i ono, kako vi rekoste, dragi Alberte, na tribini u Vranju 2019. godine. Nisam ja izgubio oko, ja sam ga ostavio tamo i kada svi razlozi nestanu, imam makar taj jedan razlog da se vratim na sveto Kosovo i Metohiju i potražim svoje oko. Srpski narod, počivaj u miru, junače naš. Večna ti slava i hvala ti.
za njegovo čojstvo i junaštvo. Odajemo mu posthumno zahvalnicu koju ćemo danas na Sveti dan Vidovdan uručiti supruzi Ivana. Neki njemu slava i pokoj duše, nek vam ovo služi kao spomen, ova zahvalnica od našeg udruženja. Hvala vam najljepše. Hvala vam Eto, svima. to je od nas što smo se mi potrudili da koliko toliko se odužimo. Hvala vam Mada najljepše. ceo srpski narod ne može se njemu odužiti. Veliki je to junak. Hvala mu. Hvala vam svima. Hvala vam što ste danas ovdje i što poštujete lik i delo mog supruga. Koljači. Zaslužio, a vi, koliko vidim, ste u jednoj, da kažem, jako lepoj ljudskoj misiji da obilazite, znači, ova spomen obeležja i hvala Bogu da, evo, u zadnje 2 godine se po tom pitanju nešto promenilo i mogu da vam kažem da je ovo nešto i što sam ja čekao 22 godine. U Leskovcu će, nadam se, za mjesec ili 2 početi da se radi spomenik za poginule, ne 549. brigade. Oni će biti prvi, nego za sve koji su poginuli u zoni odbrane 549. brigade. Najviše ih ima iz jedinica policije, pa zatim iz naše brigade, a onda su sve jedinice, možda jedno 30 jedinica, tu je i 72. i 63. oba 2 granična bataljona, čak i jedinice Prištinskog korpusa kao što je bataljon ABH, sanitetski bataljon, gdje je samo jedan poginuo u našoj zoni. Jučer je zvao general Pavković. Napisao je jedno pismo gdje, evo ja vas molim da vi gdje god budete u tom smislu radite. Kaže, ja se iz Finske borim svim snagama da se borci ne dele. A zbog košara se borci dele. Nikako nije dobro. Ni to juče u tom parku u Rumi, jedan lep park u centru grada je dobio ime Park heroja
košara i pašara. I to je recimo primjer da se borci ne dele. Ali i ovo što se danas dešava i taj neki samo poziv borcima sa Košara, čak i insistiranje predsjednika da se napravi spomenica samo za borce Košara. Rekli su mu ljudi koji imaju svoj lični autoritet da bi to bilo porazno. Ali pošto mnogo toga što on radi porazno za ovaj narod i za ovu državu, neće nas začuditi ako i to bude sproveo. Ali jednostavno najveću štetu tu trpe borci, a posebno borci sa Košara. Ne može se ništa uraditi za onu ogromnu masu. Ne treba ništa raditi za mene, za Stojana, za one koji su profesionalni bili oficiri, za one koji su bili u MUP-u. Ali postoji jedan broj ljudi, vojnika, rezervista koji vrlo teško žive, koji su bolesni i treba im omogućiti da mogu da se leče i da mogu, znači na kraju krajeva da žive kao sa svojim porodicama kao normalni ljudi. I kad bi to država htjela da odradi, ne bi to bilo 1000 ljudi. Verujete da bi to bilo možda nekoliko stotina ljudi koji su baš ugroženi i kojima bi trebalo pomoći. Hvala vam. Hvala još jednom. Sine moj, bio sam tamo kad nebo je gorilo. Srce heroja tamo je bilo, tamo se borilo. Svaki je metar domovina, zastava sine moj, zato smo ponosno vodili. Su okupili pred ovim monumentalnim spomenikom, spomenikom srpskih junaka i heroja. Heroja Košara koji položiše svoje živote na braniku otadžbine, na svetoj zemlji Kosovu i Metohiji i da im odamo počast i položimo cveće. Te vas molim da minutom ćutenja odamo počast herojima. Slava im. Bitka na Košarama je najveća bitka u novijoj srpskoj istoriji. Tih nekoliko kilometara uz srpsko-albansku granicu, podno Prokletija, za Vaskrs 1999. godine, srpski vojnici su postali sinonim i stub odbrane pravoslavlja. 110 srpskih vojnika bilo je suočeno sa napadima nekoliko hiljada albanskih i OVK terorista. Podržanih avijacijom NATO zlikovaca, bitka na Košarama je nazvana i drugim kosovskim bojem. Istodobno su nastali i bolni stihovi
S ovog boja, majko, povratka mi nema. Ko košare čuva, zna da zlo se sprema. Ja ti, majko, živ se vratit neću i sad već u crkvi zapali mi sveću. Večna slava herojima i hvala im. Braćo i sestre po oružju, danas smo se okupili pred ovim monumentalnim spomenikom, ispred spomenika velikog srpskog junaka i heroja, pred spomenikom majora Milana. Sine moj, bio sam tamo kad nebo je gorilo. Srce heroja tamo je bilo, tamo se borilo. Svaki je metar domovina, zastava sine moj, zato smo ponosno vodili drugi kosovski voj. Srce heroja zauvijek živi, ne mogu da ga ubiju. Srce heroja kuca vječno, samo za Srbiju. Ova je zemlja rađala djecu, djecu što znaju čuvati dom. Naravno, svašta. Dobar dan. Dobar dan. Jedne noći hladne, zima kad je bila, Srpkinja je majka čekala svog sina. Čekala je sina, molila se Bogu, s košara da dođe, donese slobodu. Al umesto njega pismo joj je stiglo od sina junaka i na noge diglo. Poštovani građani Debeljače, poštovana majka Kato i vi, dragi Jožo, braćo i sestre po oružju, danas smo se okupili ovde
na ovom velikom mestu da odamo počast i položimo cveće velikom čoveku, rodoljubu, junaku i heroju Tiboru Cerni. Te vas molim da minutom ćutanja odamo poštu. Hvala vam. I ovom prilikom naše udruženje Srpski ratni veterani iz Vranja, koje je patriotski nastrojeno prema svim srpskim junacima i herojima koji su položili svoje živote na oltaru naše otadžbine. I ovom prilikom, uz dužno poštovanje roditeljima Joži i majci Kati, smo u prilici da posthumno odamo jedno priznanje i jednu zahvalnicu našem junaku i bratu po oružju Tiboru Cerni. Pozivam majku Katu i oca Jožu u to ime, budući da je sutra Vidovdan, majko, mi smo namenili ovo u tom danu. Zbog obaveza, mi smo dan ranije došli ovde, ali je danas i nedelja i sveta nedelja u hrišćanskom svetu kao sveti dan. I ovom prilikom mi ratni veterani, srpski ratni veterani, mi njegovi saborci se zahvaljujemo posthumno. Koja će zahvalnica ostati u vašem vlasništvu i služiti kao jedan spomen na sećanje kako vama, tako i nama. I moju porodicu nadalje. Hvala vam za ukoravanje. Majko i tebi. Evo, izvolite. Hvala lepo. I u to ime ja se vama svima zahvaljujem. Samo malo, ali sa strane, ne tamo. Malo. Svima vam se zahvaljujem. Braćo, ajmo sad svi ovako. Svi ovako. Samo ne leđa junaku. Junaku leđa ne, nikako. Možemo tako da se poređamo svi. Mire, možeš, ti snimaš ili slikaš?
brate Ervin. i vi, brate Ervin. Nalazimo se danas na ovom velikom mestu, braćo i sestre po oružju. Došli smo da odamo počast velikom junaku i borcu za ovu domovinu, za našu zemlju, za naš narod. Naš saborac Željko Alar, kao što znate, poginuo je u selu Reljan i pripadnik je 78. motorizovane brigade, čiji smo i mi bili njegovi saborci. I tim povodom zamolio bih vas za 1 minut ćutanja da odamo poštu Željku. Slava junaku! Slava i hvala mu. Naše udruženje koje gaji tradiciju rodoljublja, patriotizma, i nama je čast kao udruženje iz srpskih ratnih veterana iz Vranja da danas ukažemo i uručimo jedno priznanje porodici Alar, našem bratu Željku Alaru. Posthumno odajemo priznanje. I tim povodom mi smo pripremili ovu jednu zahvalnicu koju danas uručujemo porodici Alar. Posthumno Alar Željko, srpskom junaku za veliki doprinos u odbrani srpskog naroda i Srbije 1999. godine. Majko, ja vama uručujem ovu, nekom služi kao spomen našem bratu Alaru i Ervinu, Ervine i vama kao bratu, Suzana i vama kao supruzi. Ovu zahvalnicu posthumno uručujemo vama, da je čuvate, da je ostavite potomcima, kao za spomen na ovaj veliki dan, na ovaj dan Vidovdan. Naša je slava Vidovdan, srpskih ratnih veterana, a i njegova slava Svetog kneza Lazara i kosovskih mučenika. Izvolite. Hvala vam. Evo, ja kao majka Željkova da vam se zahvalim sa daleka puta što ste došli. Moga sina da ispoštujete i supruga od moje snaje i brata. Hvala vam puno. Ne mogu vam to zaboraviti nikada. Hvala vam puno, niste ga zaboravili ni mrtvoga. Nikada ga nećemo zaboraviti, majko. Hvala vam, tako veliki put ste došli. Ostavili vaše porodice i dan ste proveli sa nama i sa mojim najtužnijim danom ovde.
hvala vam puno u ime mojih unuka iz Vranja i mojih unuka odavde iz Topole i iz Kraja i hvala vam puno, oni su vam deca živa i zdrava, svima vama. Hvala, majko. Dobro, majko. Sini jarko sunce sa Kosova, ne damo te zemljo duša nova, ne damo te zemljo Nemanjića, Obilića, braće Jugovića, ne damo te zemljo Nemanjića, Obilića, braće Jugovića. Svi će Srbi kao Jugovići za krst časni na Kosovo ići, da odbrane zemlju blagodatnu, za krst časni i slobodu zlatnu, da odbrane zemlju blagodatnu, za krst časni. Braćo! Pozdrav narodu i otadžbini! Živela Srbija! Pozdrav narodu i otadžbini! Živela Srbija! Pozdrav narodu i otadžbini! Živela Srbija! Srpstvo ustani Lazare, Savale, Lovćena i Šare, kliče srpstvo ustani Lazare, dok je Dečana, Gračanice i Gazimestana, ne damo te vaskrslo Kosovo, najsvetije polje Srbinovo, ne damo te vaskrslo Kosovo, najsvetije polje Srbinovo.
Poštovani predsjedniče Skupštine grada Kikinde, poštovani predstavnici vojske, policije, poštovani građani Kikinde, omladino Kikinde, braćo i sestre po oružju. Velika nam je čast, nama, srpskim ratnim veteranima iz Vranja, učesnika ratova od 1990. do 1999. godine, što smo danas vaši gosti. Veoma smo ponosni na to jer ste nam ukazali poštovanje i čast da danas budemo sa vama i zato se zahvaljujemo rukovodstvu grada Kikinde kao i našoj braći po oružju Udruženja srpskih ratnih veterana iz Kikinde, što su nas pozvali. Svima vama hvala od srca. Danas je Vidovdan leta gospodnjeg 2021. godine i sveti dan svetog kneza Lazara i kosovskih mučenika. I slava svim srpskim ratnim veteranima vascele nam Srbije. I veliki dan kada se moramo sećati svih izginulih junaka od Kosovskog boja, Balkanskih ratova, Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata i ratova 90. godina i NATO agresije 1999. godine, u kojima smo i sami učesnici, i odati im počast i pokloniti se senima. Mrtve ne zaboravimo, žive poštujmo. Živjeli srpski ratni veterani, živeo srpski narod, živela Srbija. Zahvaljujemo gospodinu Stošiću, predsjedniku Udruženja Srpske. Hoćemo da vam se zahvalimo što ste za ovaj najveći ili jedan od najvećih, da tako kažemo, naših praznika tu sa nama, što ste prevalili toliki put, da dođete, da nam ukažete poštovanje, da nam pokažete koliko je vama stalo da ovo zajednički obeležimo i koliko vam je stalo da pokažete poštovanje prema našim poginulim sugrađanima i našim borcima koji su se borili za slobodu ove zemlje i slobodu ovog grada. Naša braća po oružju, srpski ratni veterani iz Kikinde su bili naši gosti prošle godine i sigurno zahvaljujući gradskoj vlasti, gradskoj upravi grada Kikinde. A sada nam je stigao i gradonačelnik grada Kikinde, gospodin Nikola Vukarić, na naše zadovoljstvo. Ostavimo centralno mesto, da se i on na kraju obrati. U cilju vašeg razumevanja lično i vaših saradnika za srpske borce, heroje i učesnike rata. I na današnji dan Vidovdan, eto imam priliku i čast da vam uručim ovu zahvalnicu za nesebičnu pomoć, saradnju i svekoliku afirmaciju srpskih ratnih veterana. Hvala vam za moje sećanje na današnji dan Vidovdan, svetog kneza Lazara i kosovskih mučenika. I vama čestitam. Hvala vam. I vama čestitam. Ovo je od vaših kolege iz našeg grada, gradonačelnika Milenkovića. Ovo je naš, odnosno, reklamni materijali, puno vas je pozdrav. Hvala, a ja kažem, nadam se da ćemo se vidjeti onda u 8. 9. tamo, svratit ću ovaj verovatno onda do njega. Hvala vam. Do 4. brigade, gospodine. A ovaj poklon gradonačelniča je lično od našeg udruženja, rakija je iz našeg kraja, domaća Javkovača.
sigurno 100% prirodna i ovako, eto, klasične vitrine, a kad budu došli gosti, To ćeš mladen, da poslužite, evo, Znači, ja neka bude. to je grb sa naš grb sa našim inicijalima i sa imenom, a pozadnji piše grad u Kikindi, na Vidovdan leta gospodnjeg 20. Hvala vam. Ovo će kod tebi. Uručujemo vam i jednu majicu, pa tako kad izađete u grad, obucite je sa ponosom. I rekao ste, jeste bili u ratu? Jesam. Dobro, možemo i da otvorimo. Ja sam složio vojsku 93. Ja sam 81. Ja sam vam, tu sam. Evo ovako, ova majica nije nekog kvaliteta, ali je lepa. Ona ima svoje značenje i da svi srpski ratni veterani širom Srbije budu večni, eto ovako, još jednom čestitam. Hvala. Znaš li odakle si, sine, pogledaj planine sive, Zejtin likom cveće procvalo, šuma dio sunce zasijalo. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Svekolike naše saradnje sa Udruženjem srpskih ratnih veterana iz Kikinde i sa gradom Kikinde, i sa građanima Kikinde, i sa vojskom, i sa policijom, i sa svim ljudima dobrovoljnim Vidovdan leta gospodnjeg 2021. godine. Želim da vam se zahvalim u ime svih članova Udruženja srpskih ratnih veterana i samo ću vam reći da ćemo se truditi da nastavimo dalju saradnju kao što je bilo do sada i da probamo da je pojačamo i da poboljšamo. Rakija iz našeg kraja u jednom prelepom paru. Na kome piše našoj braći po orli. Ovo je za predsjednika opštine. Da mu se zahvalite za dio popu moje naroda i aluminijama. Hvala. Sada ću zamoliti ostali deo ekspedicije srpskih ratnih veterana Stranje, jednog po jednog, da dolaze, da izlaze na novinu. Hvala Čarobolja, prvi! Njega ćemo preko reda. Pega do vuda. A možda se slika.
Ajde sad. Možeš da ga ljubiš? Svi da ga ljube. Koga ne poljubi, ništa skopio. Ajde. I da ga ljubiš, bre. Ako ima. Svjetloni kao vina, pevaju pesme davnina, odjekuje kao nekada. Kraj Drine sa cvetnih livada. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena.